ke National People's Party hakasi sajan kala pynbna sa ngut kyrtong ki ban aireng hakane election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council kini kyrtong ki kenthop ya ka Dr. Amanda Pakenten na mau kenro constituency nang ta uba joblin stand na mau hati ba sustenance sotun MLA na jirang ba samlen malnyang na soyong ba Ilyas Karbq na sorenkam ba Sharai lang wajri na mau that raishan bat ba koridor el nongkandri na mau kar pentor khara kani kalong katkum ka kerwo bala pelat the working president ka party ba Hamlet Darling laban kedo hangni ba kong Amanda kade ka kurum jong MLA ka mau kenro ba bantay dor lingdo kat ba kyrtong ka soyong pat udai MLA parim kate ka than Hakajuk kapor ukurtong ka jirang pan udai MLA bynta jong kate ka constituency.